келин бала. Ай, турбайсың болтон, таңкы саат 6 болду, жатасың ба? Тур. Эй, бүгүн жана кайнене келет, үй деген таптаза болуп туруш керек. Турчу батам. Билесиң да аны. Оңайды карабайсың ба? Эй, жакшылап жул коюп койгон сен эмне? Кайнене келет, уят кылайын деп атасың бия. Жакшылап жу. Ya geldiniz mi? Gelmişsiniz. Bakın bize kandaysınız. Жақсы. Расылар ма? Жақсы. Жақсы келін алдыңыз ба? Жақсы. Жолдан чарчап келгендирсиз. Чай içпейлиби? Ай, келин ай. Жакшылап жуасың, караш теченде бүт таккан калды. İçинен бери жу. Сен ал жакты жакшылап жуу. Ванна жаркылдап тургандай болсун.